damtang hui thom bak lo mati solam di klan ju achik lo greener ke bani siklan lo lasi lagi chupai lo sampai hala Daniel Tron SDC Proponda Secretary ki polam lale hala ke prek le sampai ini si bangke SDC pe PSLC ko soba du among pian leng si bom lo hala o se nangar chu pom la bagai tu ching ki bom officially ke lang sampai kado kabe karbi lo ara pen cheng lo west karbi lo di mahal so pen ko na ba itu karbi tu do khai ma bangke PSLC pe SDC durap pe chong te bukari na weng mate ali tum jok jak pen cheng lo kal mate lasi nono bangke rat si kumana hang umi kini pen ceng lok senang hang lo tundu lok penang malam ne lasi laso basis pensi SDC lo kan retail statement bangke to tangtelang sabi principles bangke je positive pen chini antema SDC PHLC da non income ke thom boleh puna SDC bangta income thong ke ba ko si lasom kacong thuita ka to week na ko SDC da HSDP HSDC sondang mate si lahai hamu tu si seme people lahai hamu tu ke pupo leaders tu kacit ton bang cirang la peda khaya phan dong ye phan hempre ka pha yo ni bujat kali la so pran pen nang tu itu tu da kacing ki ci ton dek ne hala so bang si non bang escape pon si ton kathar sang pen tu ni tu tu ti mung sang tu be sang ka do be pu tisu sang tu pen se sang pen na tu dura pen lo la si formally ke kali la sampai SDC lo kita principle solo mere for to election judiat pen election result ki pike mere to so mere for ke standing committee do SDC atum alam joint standing do so ke a constituent split do ke thondo SDC KSA KNCA hala data chiparai lo je resolution and kali sampai in principles make chingki pomne lo kado kabi PHLC pe jokali all regional political parties regional first one isalam not HSDC hala tumta duru na jo sistem में female करेक्टर मांग रहे नहीं female मांग रहे नहीं national party political party आपको सब करेक्टर मांग रहे नहीं हाला ऐसी नॉन की चिंसी मांगे लेकिन PHLC मांगे था conditions अबिलो इतने चिंकी बम चिठान बम लो पेन आमुद पियला मा मांगे formally मांगे non ala ita spokesman o stabi central committee to top brass do think tank do halak tum pensi kado we decision make enko pen ke on top of that nagi tu manchi no PHLC ta sik bom no o office nabi SDC sik bom no SDC make on hejong pung chun bang pen mai ta kisu bang atum hospital dan discharge mang ebe kami non pung achi lesong se tukong lang song tukong si su pang apuan ko yata dale bagi chirung bek ko laki talang Malaysia declare Ang dalang mo titi tanom isiral tum kamang kita dengan lama ngalah itu non jasanya kita cingrum nang ji puga laso aja kong ke bangke ta aklong ke sina karena responsi bang nang tum jong si cingrum tek kelang tang ring itu ke acara perlong ke nang klem tum tek kelu respon dalam do lasi pu la kai ke cingki bera tum pen cehang cimum lo lasi pu itu report jan do lasi report ceban si tum si pilo ini tum along ha grassroots level long worker tum ta kanin ji kala person hello pa ESC tum ta ban lo ni tum long grassroots worker tum ta la hello ke ban nang tum cingrum bek nang isi nang pulo lasi non ka cingki bom ang deng nang la person lo ini tum central committee tum pandang asalam bang pilih nang to cetan timun nang to si cingki lo lasi non bang central committee tum pan tum berta sepa le lo te officially ka cingki bang ke akan sort lo laso bang berta sepa le lo kemal akrom mena nang toy tilo ha be ganda laso pansinon claim mo masih akape tiga condition ala he gue lam bang lagi mo officially ka cingki ho sia lam ke plan ko tanona bang ke la he lam bang ke plan ke datang te nona bang ke officially tu po central committee tum jetong nang po yang dengan sinon bang itu lo lasi tapi indut bahani itu bangke kisuman isi ini alam bangke thalang ko nona bangke la pulilang lahai lam ta kemat khalo duko ko so lam ta sino ke ala li proilo te chingbai pami nai pulo kasi chingbai bangke aholo pada resolution and put kelang sorry pen la ana chingbai na po lasong ali mati mudu tu emotion so sentiment to lahai tu mati lasi la so join dia sabu alang abang so bang se rada phang karju je itu ni hang dek loma ni hang dek loma hala de chini na ko mati la so bang se karju cha kasi dan yang tamang ali la bangke ala be lasi la bangke alang kan ji dan ji dalam te question karju je ko sono sido rapex ke dura peklo ke dura peje yone ke SDC pe PHLC wi ni pen chenglo ko tumanta non chiki bom chikam bom lalo se no marke example mo telang ni je lalo asolam chok thang dali lage
Aku good 2019 election hold 380,000 sebenarnya tu non nak 380,000 atum 8,000 plus katumang pomden kasi BJP dong non tuh sebenarnya non plus assembly election yang pom cedok lagi tu parlimen pun BJP dong kongres pun parlimen pun itu lagi naturally politik saron lagi major party lagi major party lagi parlimen votes pun lebih aku lo PHC lo non 50 plus lo SDC lo 27 plus lo parlimen tadi aku lo tapi 27,000 ni dua mudi itu 2,27,000 long lo the PHC bang next bang 2,50,000 tak long lo the di isilam lo hasil parlimen kan dia aku siapa di tu bang ke trend di tu teknologi bang ke itu parlimen kan dia teknologi itu belief bang ke itu KI so trend di teknologi kalah PHC SPN ke itu nggak begini itu ke wave strong kok karbiang long itu mana karbiang long arah itu mana yang baik kok itu cari po aku lah kok mama kacok kiri itu itu aku dapat kesininya dapat itu jail lagi EFC pen EPHC jasmet pet ke aku mandala si jasmet pet nangkang doi posi lah ini kacingki pupus central committee pan pacet tongji pan boy ina na jundet EPHC itu mako kaprek dengan political parties gitu ulang konsi atau panda paten bogdam pekji ala moki ini kan agak kaprek yang bengko kita paten bogdam pekji nah itu dan Daniel teron pakai hai kan inje putar bangke cuma song dan ninji oya thaya be tema la puson kacetan pru mohut ke lam dodo mati ni lam thama ke dodo asike la hala so bangke la hala so ang deng sing tumat halo tan non cingki nang sing bai nang buang deng long bangke la ke nang lele lang pusi tumat hala ke hala pini itu parking bong kaceteng keng hala itu depan pasong deng dodo mati si hala dak bang itu mahin pending da oye la pen attack dum delo pason si tamat Lagi political party binong, ateman itu kaprek national party pen itu thang cara batu. Sebenarnya lagi kadung itu long tong lamong, jong helit punoy HSDC pang hala daftar kimisan itu. Aku alam tum dakin angsor, itu lah bang Roy. Aku itu cincin beji, setame alam itu ta CPI me bormu bangke alam bang sebab itu nang. Hala yang CPI ni, yang selang tum se Kapuli lo, ada tuh kita hampir lo, pasti hampir pun boleh lah, kita tak welcome. Pancawil jaka sampai masuk ke tuh, kan tulang, karena hal itu kita cik naik. Soalan tu. Artikel 244 itu tak ada cetok kunci asap sudah diingin abis itu angring masih tanggal long ni, lapen rara farmansi kacetok ji pelutang te rara punta kacini dunangji ke arondo aja kondo, asma laso ekor kacetok pen ke hala kacetok otomatis rojo ji kali deh. Ake hino no ake mino narsi kui boleh. Lasi ake hino Allah ke casi tunde rara tungke. Aposi hala lambon kacetok atum ake hai pitu macuning rido. Artikel 244A dan aber ke asap tasunri la dan siksidul kapang duk utang te la ke asap sudah cecak nanti. Rat ke nalu tu melongsi dulu. Ini dapat he bangke lake cekengki. Hala ke long dunang ji atum bek la bangke sirke batum ke long dunang ko na batai si. Lapen hala ke long dun delang atum pansi aning pat he nang ji. Mo pita lang tum ante bek konfo ko aning pat he ponan ji. Lasi hala ke long dunang ji bek atum pan panung kuksi hala amen ga betum handak education la lukapat ji panang pai bek kondet ko bangke ining samse. Lapen dak ini kang samsen nai alam bangga hello hek mutuara tum han ponang ji pusit dep ti bilo gente siam tuliram rong hang ake haita batai ning ji lo rara tum quality education ning hang hema we famsen angkan jo batai lo ante alang hi quality education si kenang ji back putang de hek mutuara tum se appointment pipa phang nang po amars ko mutuara tum se appointment de pipa phang nang po di polo panung ku ke dak ke lake quality education ke CM ame hang amase aning hang he pu angtek langda la pen jongsi hala appointment ki pipon det ki un edom han appointment pipon det ke la ke kang hon ka jin so ko pine amen kan ke pon lo tangte nili pen ki ji ko bangke ante hala non tribal mate inglong aso tum handa appointment ki pipon bare ke ko pipon
6 scheduled areas along it lake jong sila puson kang hon ka jinsu do pulutang te la sit Prognar ke long isia apanda inglong so tum han le dak pipon penom tapen kacetang ke to apanda mohala harop hora phokebra sirket ang khoi long pekon tundu tapen jong si tet qualified atung jong si bang harop ho ata lele lang lele pusi chini lo lele ke thek lo pot si hala dak la so sit harop hora phokebra sirket along ta hala dak ta komane post graduate ke tang tang tum do B.Ed tang sita tiap pas pe tumdo, D.Ed pas sita tiap pas pe tumdo. Hala tu panda ponang bo kente. Hala appointment pidera pi. Ningkan hini ke thomang bong sit tiap na sipa unang ji, D.Ed na sipa unang ji, B.Ed na sipa unang ji. Apor pinang bo abar sai pipona ko am sipen. La pujong si itum ran apan abar sai pipon pi punutang te la suai long sotum kela ka phiri chiri bom lake. Aprang da mun elo lake. Angke council dan angke biar ke lake ai long soto man aphange pona itu engke non ga pichiri ro mate puno to lake la sidak masa parsik nangi pusitu na in